Lacer dony alo loring chamni gula lok kan mangol bar tugungam le poringe pori chosi ajing buga bon luke. Acts of the Apostles chapter 16 verses 22 to 34. Huku dony alo atalo Paul la Silas bunyam Pilipi ni tunglunge lograp la yalung durap pane hoge magistrate sabunge bunyuge ijiam pujar pane hoge ryugdar sangda luke jang ne mu dobe bingru pane hoge jangki jingjing la ongne tar ag mage kokung lo simu ma be hala gyola buluam patak lo tumpe pane hoge suku sibe dapo jige namam terek laila ongrang jak bege patak arang alo bunyam apane hoge bunyi ge alayam kam raktong pe pane ayu yubdu raring lo Paul la Silas bunyue pratna la ईश्वरनी गान गामिंग दong pane hoge doge la kaya bu sipai है bunyam te dong pane hoge adum aum gulo koi jak nyobi higding pane hebela patak namloge targang malange haro dube bi pane hoge hoda ryapgu malange chikok pane hoge buluam rakne nene ryugder gaiye pusuk tasuk pakune hoge kaya bu sipai nge hurap riho aryapam chiko dube kapah pane ho patak tumnam nyinge keyu niku negu hebe manglaila ryogri salaham saling pane hoge atusuam nikki datari ni Paul gamrojak be gok pane no atusuam ungne mage yo he gube ngulu malange si harak do pane hoge sipai he muru pa aku kupane hoge ungrang ber yalak hoge busu damdar higding rapila Paul la Silas bunyuge habolo bumri pe pane ho bunyam baryam bowling laila sibe gyo pane sar anya ngam rengpi kudobe hugu nake ngo ritari nere hoge bunyue gyo pane filo jisu gulo mangjing to hoge nam rengpi tarine nola naga aping dapar bungpangam hoge bunyue filo hoge agam gamcharam muamla namlolo dobu malangam gyotam pane hoge huku ayuge sapo aking ho bunyam mu angge pane hoge bunyuge ungneam makak pane hoge hoda anakjak muam baptizam pane mula muge namloge ni malangam pa hoge bunyuam muge namlobe mu angge pane hoge dese ngam naling la tapeji pane hoge mula muge ping dapar malange ईश्वरनी मंगजिंग पकुने हला मु हिंपु हिंयर पकुने